Hello everyone. Asai a new tina thai samlo do kho topic khat very important make you to land rights tong lam ko the kumna land rights hai a new gai to a new tong society ko hai ga me khang to land rights hai kumna nai bam the because atu tong society patriarchal system thailai no kumna ka new to definitely they have the right to access to any land ni cũng mấy cái tiêu mày khăng thô land rights hay thô mắc toa cái nó mấy tuần tu mày khăng ni gà mày cũng là land rights hay tinu bo ở tí thì thô tụi phao đúng có tí na gai bên này nè ở mấy tuần land rights women khăng tí rồi bị cáo có hay gai mày là tổ bên này đại là cái này mấy tuần rights rồi na mấy tuần cái đi khăng cái này mấy tuần society khăng tụi phao gai mày tám bao ngâm pani bo to mai dong idea gai me lai pani shares ro because atau gan ko hai any mai dong women dong land right dong topic hai ni kum na gang no mai dong chances se pa na kaw na nai bam the kum na katong society khani kan no dong believe kre na mod opinion pa na ni kum na ti bam kani de the ko me ke ase bye bye mi dong women kan right pa na ti bam de ani khang pa na empower su no bam de but when it comes to land rights women are always vulnerable ni kona ani khang tho ma e jaga hai tha mai tong ko shani nai te ani khang land right ti ma ko tong tho ani when ani ren ra kai mi gang kho ani hai to bi khong ngang lo ni to mai tong ko shani pa na nai de kumna tu mai khang land rights ti mi na aju phao khang si ni mai nai te na land right hai ti ma tong so to mai ni kumna ani dem khan jaw ko sa mi to mai tong opinion de ko me ke me he ni in future women land rights sa mai tong lam mai to gwang ni mai ni kumna nai bam bi je ankrena ani pre discussion whether it is good or bad or how far the land rights for women will benefit the society sa milam ko ni tina me ko na tong opinion he comment ko kumna share so